Kardom nili so video ke salam le pulo non ni thom play physiculture por se salam jipo alam ke BA exam da non se ke jutlang high secondary second year da non lang pen HS first year on exam do bom na pen class ta ko BA da nitum continue el ola sa por wipin esita ola so lam ka salam ke la non nitum college long le dik side AMRIT SAROVAR po la isi central government scheme dak nangi huji po dak ni letum local MSc la pen education ta education ta la fishery EM di madhuram dek the ke hai dak ni letum college lo senang huji po la se do lo chiklo jani bag do lo la se ha ke cheng ban pen ta ni le opposition so lam oppose ma oppose pa takale ni le kaning je kala dak lok li pu se kaning je la ke chok che pu se kaning je seta ko pi po se ni le chok che pu bang alang li bang tarlip dam de lo Yara like normal daily to ma public ke alang thini je tanglo pute la public tum tari tar libli ke pipo se ninje pu bangge di EMP ma ninje CMP ma ninje sa phidun toy normal lom ke aro la hano isi ke hingun nai hol mo le tum society lo non ke asala bang selang dam ro amat hani si di Friday non hetlang hani si hugur banani alang tum phita ke than pukhuri ki hut popula dang ni tum college lo ni le chini runde ni le ke Sunday anarlo si kiba ke long don hala so video bang se na sena sel da ke thek long amat men ni chereng no mase ison soni ni le kaun long talo aro la pen di la so pena phita developments to pen non helang ni le college hala long le hera chelang dam ni 2009 ke join ben ni le college long le lang le pena sakori choklem bu chawang chorana opinion se inspectam lang ni le ase so ning chereng no se men menang salam de aro la ke aro isi controversy de la isi misunderstanding di society alang ka create alam bang ke hala so Friday ni phita kang ti mani alang gutte kar biang long la media to mana hang de chala da kalili kalang lang alang le kaning je ni lilam je ko pilo ka buji je pene pine ba aning thin ke hinu pataning je hala da son soni sita nili phanjila na pudat la ka nili ning oi la ka yem to ta kana le bul buji green nili ning oi karon munit phan kachiru pen ka sorsa ka ke part of life di nangli phanta nang ro bang do po nang sorsa bang da do po son thak thak se nili phanta nang ro bang do po nang sorsa bang do po batai tin ke nang ro long nang i po la ke kama tha bang se ke chok che la ke se nang le nang pulo le nili asap ning to e sita la ana media long ga ma phi di nili hin pen isi clarification po lam chorna da so mo bang ke akola ke research pen cha relation da be la se nili un ep ko ning je da malam ke alang li hala so news along alang li media to ban ki pu pen alang li sub documents to puse ninje set has guti documents do pe pulote first speech ang song si bang alang li lang le de lo ke cheng ma ke hala da ke to ke government of India ministry of rural development po rural mane rong aso pose ni un ipu ka ninje alam ke ni tum college ke town area se ka puri de 2016 la ni bukolia electoral roll ka selam ho ni li phan town committee pen dak Caribbean autonomous council pen ni li phan alada ka ward proxy do haso ward proxy pen ward number 5 6 7 ke nili phansi supervisor hisab se na ke point aso role ka sela nili hala 2016 di hala so homo se ni dak Rukasen College pan kachipon lada town committee haso mo se kapalut elata udali la hai chotana kadu area kali la nili tum college anung sun purata pon pe town area la pena pu hidilang we hinta town pon pe hala so mo ko pine ela bang political issues like nili pudun ja thaibe tamo aphilu pu seni je mase nili tum ke just la udali pen dama nili college an si town area wan chotana la pu sun pura hai ta bang we la pen pu hidilang we hinta la ka town anda bang we la ke nili homoi lo la ke ward 5 6 7 la ke nili area se puri na se nili la sonam se kaninje the alam kala government of India scheme hala rural rong aphan di town phan kale nili tum town la so joini sini je chorana sita munitum dak public non kadu ko venon dak bukolia sor banga so hormo banga tarli dam dere muthoti iem bang ninje la phidun khri lo lage normal lage le tum kar biang long lage pudun je thai bela sita nili hin pena so clarification po aro nili la so hormo bang tan dak media wan we de ji polo de judi asa public inut behni phan pupute ni phan patumi tumi digni le gom chelong gutelang le media ta block la pusega ninje pa publish long le de to aro kalang ta kalang nili phan inut behni phone media tum tanang kori ana kori ta bos paper long no ta klang kle la so lam di long le ki thielam po karon nili ka ninje bangke la so scheme pen ke kibabe di la dag hudlong le la pen la one side ke la ka nili tuma long le paju pen ka she raiji po phan se nili ka ninje karon la so pukuri phan ke 3-4 bigha la pena bisinang ne di sita alang litum ke ponji ke 12 bigha po 12 bigha po la sila ana long lige ke ponji ke alam ta widi aru itum dak bukolia area ke la ke theklong long government long li ke personal che rai glap long
di rason tak se aro longle land rules bang ke lake non tak nili tum college pen sitha bang jong serai longle college along le pen government land po government ke sin salang litum si ilitum ke schedule area de lage karbiang autonomous council se longle pata ke issue je la se la so hormo bang ke government pen aram se alang do personal property chiman det un punili solam se nikaning je aro laki cheplang je karon maximum no ladak ta la sonang se lo issues di aro la so pukuri pan ke 3-4 bigha chor na ji alang litum 12 bigha ke nji ke ladak ke alam bang ve lata ison aro ison bang alang li hala so e press ke balong kaning je di media long kaning je alang li ka chuma tha je ladak bang na encroach det na pana cerai det na nang per det na pu alam di selasi the first bang ning je po nilitum college ke boundary wall ke abi sita nilitum ki pilar ke somla plus dak bang na per je issues ta ve aro second bang ke alang li lan jodi concern pu alang li no diem di boundary wall pi det melo ladak ba fencing na nang pi det chok ba thing pi ke na program nili hani sini account no kaning je son pini wall environment day long son tree plantation program en pen thing pile nang e det la ke mi pigji polo nili sa chudang sini je thonam ji ning kang sampen setanon bang so haulu bang we de aro la ke urban pinang nili tum ke rural scheme lage di aro la so hormu bang ke alang tum chupang tang bang ke kije governing body pen da kroi erlo po hani si nili suki batang det pen sunday nili post la so lam je alang li tum friday bang media wan lo nili sunday bang so post lo Monday pen Tuesday alang li kaduk ve area monit de la leaders mana chehang ni even ni ex student mata hang po media to offices mana chehang lap si menang alang li chopang tang hud vek chi pusika ning je po di tasela so hormo bang ke aga jakong ke en ke GB pen ba managing committee pen alang li permission no elo pusika ning je sita lage nili hin pen daga nai putulo managing committee le nang kroi pu pusita lage rural along legi cheman me ke laga urban along legi laga urban vek nangi lagi nang li tum town nong lagi hud masih one managing kali nili le nang kroidun pusita nang li hudune karon lagi urban along le ti lagi rural scheme binak lagi harong si ponangi karo ladak kupi posi la rong sorta bukulia sorta ba ta bani ex student nam da kupi ka matha si la college along pukhuri gi phan an kiba chitu prong der ma pola so bosuni gi mangu hak karon nili tuma college ke akang tu idim sidu langta we lam jume juno lam kali nili tum college along Fanta nili tum da langa sik sak le ko puson se pukhuri lo ar konat ne se langa wan pola dak di aro ayem kaning ji ke la so pukhuri ke hudete na hodai kok ji pusi kaning ji ende ku pia ale lo alang public phana le abi pina kam da claim nang ji aro hala dak kiraman terms and conditions ko son so dim se nang ima asa blue line area la hai pusi ning ji nili tum ka blue line ke le ni tum ke elevated dim pina tedak lang ke long je thai tabe tara along le ba pukhuri hut po a photo tu di mo phan ka lang truck man lang nang roi det po sita la so phi ko na per lang wan ji karon lai kring dang adim pina di aro la ko khai ta ro to kumalo ge lang po karon la compound lu ta kali di compound lu ta kali aro compound lu do avi putalak ali ta vidi la ke open area sido hatak jodi nilitum quarter haido putala ta residential area pula takalang nilitum staff ta dak do di mate nili ni mek thang na bhara hem sido nonda nili bhara hem si nili na ni jila so lam ke onche college pen ke bangla nasi lai jar pi hormuta cheton tipin di la penaro public tum pala kanang di tum area de bang ke kai ti isi society ke mi polte school college ki kim like first government po alang le first politicians po koloma educational institutions alang le ki thia hisab bang ke ala ke mi o hormu kali de aro haran si alang tum ching wai long ta chupang tang pikpu hudvek chi pu se kaning je like nang le hudvek ke like huru ne so hormu bang ke karo nang le nu em ta hai de aja kong pima power functions ke lang le chini kwane chu chini tan ini le chini pakalo lagi ini phane nang punang ne lo la se nang le nu dit ko ini hisab se tala se ni le nang puhai lagi nang le hudun i po bang Karena solang ke ingin assistant professor nang li panang punang ne lagi ko mane hai ke bai muni le penat kagos si balen nang li panang pali rong tanang li rem hak ji solam bake karon lake urban area so scheme ke rural area lake government of India a hormudi ko puson sing no da district no da mamuli la an central government pen kache dan hai mala so hormu bangke di aro lason a phansi pulo lake corruptions ta wanglo illegal act under ta wanglo la so hormu bangke corruption buka tangka ke chura thane corruption kali di la so hormu bang koloma public a phan ali padu nang ji hala bang matha rat bang phan ke matha thesi no no hud wong po amu thotela tangka withdraw long po karon 30% tangka withdraw ro puseni le kar julong di tangka hud wong po ang para college bang pukhuri bang pek pi tani litum kali bipin hapu long le extra bang lake nang litum endia ji lake ni li chini karon jodi son purote pukhuri hud wong phan litum 4-5 bigha se na hangji polo 3 bigha se na hangji polo 12 bigha ke hang hi
aro bukolia ke kaduk beta government property ke amitang property convert lap lake nidi panta nang litum public tum chini so hormu bangke aprota nidi chini konat nat madi sita lake nang lichi purunde aro solam ta jodi konani educational institutions posonte lake nidi nang chi purunde di talake ni mektang ni college higher education la solam jodi nili tum lam ithebak na pupe te nili tum ta higher education pu kachi pu kela nili tum ta ali videlo tila nili tum por bare question mark je ar la so hormu bangala ki kim lake block pen si kim ji puni le karjulo atengte block pen la pen town committee sota lake chuma tha iknang ji politicians tum ke metric fail da do po metric pass da do po porha he vede ta do po seta officers ke ili tum ke nangli non ili tum non nenali tum non lake ili tum ke porha huna do jala song hoi long kangni je ili tum urban pen rural difference chini ne det pugala ke bharia problem ji lake aro so hormu bange politicians pane mo officers ili tum sila nali tum si phusi ji lake ni ligena phusi runde ni karon lake urban area hangli so scheme ke rural area aro lake hala block tum hantar julo town committee hantar julo apar rat hantar julo je governing body tum ba managing committee signature p lote ko pirala solong le rural chamanik dat puma tila sel halam technical alam do lada hormu ke emotion alam wang bira da ke technical alam si wangji la so hormu bangke laga ni lile ni ning hang putani like dak baharia kibasi university se ni le nang kim de jela da ke bahan ni ta hamani long le ni ta nam det po he ta lage long le ke la hendo bo bangan ana lenge thi la leng aing hoi do sek long le unan encroach po aphi bangal le hendo bo property sis lap ti lage nang le tum da chini lo ke lai hormu ke ar do la hai de nasi nilihin pen bagana chubong ta kali haja ta kali aro kar benglong education ogosta hinu pik ne non ke tum kapa miji kali goi thwe baile tum ke ha long le pak se ke thi thu a school heno la pini lokta 6 ta school de high school se ka pabi themalianam kali non mange pining pen mange long le ke thi pang cheng elo ta ka soret de first government po ba first politician po koloma educational institution ka phlang ho apna to donation se ke pi nile no kagos do council ka karbiang autonomous council nili phu mase long le donation ke pi ino bheni chini la sodam se ta nile tum ka hang he ke bang nili phu tum se ke pi ta alana piji pusi puta pinya ta nili tum che hang he lang hai hormo karana ke council pase donation ke pi lai long le ke nili phu apata ta do nili long non ta do kagos potro nili no jar pi vitani documents do tera si ke mang hume me aphang dum ke property chu kach kach donate school office ki kimji phan non tum ke school hala se ki thi lok le so hormo nang le tum la ke chuma thaik ta me so hormo bang ke ala so ire ke education ke lai siver no lada kapa chan nang po nang le judi la an chuma tha dak local em aro nang li ga bisi si chelang ne karo nang li ga dak munin mata kali ko lo hisab mane li pan pahera munit po nai po tani li tum ke long le pata 1942 to do 1956 ta do ni li pu har sing india men pen de tanang li ke non se ke wang ladak de nang li ka nang phan ha nang li na mek thang mata nang li ke ki ba kopi mayong la so homo stephen se ke bang nang li phan ladak ana leng the man peng ni penang li chelang pik ni polo nasi aso hormo bang nang li chuma thai pu se matha aro la ke nang li jeni phanang pu det pole ni li aso video ko selam kali nang pu tame nang source aro si nang pu thuni ni le jata issues ave la ke part of life de bang ni jelam do a person who cannot handle criticism can never rise in life polam do tela se nang punon ni li ni o sita alam mang ke ni li kaning jedam di kopi joni se kaning jedam ma pola so clarification panchar na take akala ke nili le signature nang pdf seta lage uni karon lage still it will be an urban area de la so scheme mang lage rural area phan yaro nang le tum tum pi claim on maun em lage nili chini la lage nang le penap dik ha town committee chairman tum han pu pen to normal rural area convert non puta lage nang kali kalang ta hailo de seta so hormo bang ke jodi ladak la so pukri nang hudet pulte lage public la chuchini nang ji aro lage nili percentage chuchini di kar jela bangke completely lage illegal lage dak town committee penang so ang lage khedi mi lage claim lo po jala bai karon nili homo se lage tax sa so town committee a pion phan chotoi se ni tema college pen hala so tax ong pe enda principal bang le phanang pulang katharpi pudi eri phane katharpi pusanai pu puman to ni sa harbi punang chona apni ki ulta pulta kam kori se puman timi next soi lang la solam me chupanang pen non tax penang ko bo harbi putani phanang pulang api sita aso in next soi la tangka hala 2016 sini tum ladak tangka na joma di nang le documents pa vela pola meni di chini ni he lake normal lo ili tum ka council arlu ke lake sita legally ke lake un eri karon la ni tum urban area aro kiba aro jit pu bange en igaret kupi se akimi mala se matha ni dia koloma legal illegal de aro ni like inor master ani pinak nang le tum officials pen politicians ateng ni like nang matha dun thek the koloma hok kali kalang ni like nang jerun po la somong per pima chong wai ke nang likam
aroni mani school college petani lang chi jokonde laka nili college ko puson se ala dakar jab hamle nang li lam ka chobai de kaning jema ki jela son pa scheme da son di nili nong kagos to da son college long scheme nai pu puson se nang li hadak higher education institution along le long al jab hamle nang li nam chobai kaning jema pu ni hin pen ma ke ase alam ma ke pading de lo ako public ta chini ni la AMRIT SAROVAR scheme la ke mi pik di laki rong area phan pukhuri po hadak lang hai preservation po akung hai ta theng pi theng prang he po laki miu ta laki rong phan town phan kali nilituma college ke town alo dia laki laki nang linang huji puta laki mani rong asar ingot ari ko wet wot chi bang le laki kago sinang pilok tanang li kam block check ni so laki asinang likam ani cuma thai no nilhin ben ke ban helo kado